Меня, ебать. Кассетка нахуй. Angkatan Bersenjata Ukraina atau APU bersembunyi di dalam parit dari tembakan pasukan Rusia. Terlihat dari rekaman video yang diunggah di akun Telegram Kamis 14 Juli 2022, tentara Ukraina memilih berada dalam parit bersama rekan-rekannya. Tak ada ketakutan dari wajah mereka, bahkan mereka terlihat bersantai karena pasukan Rusia menyerang salah sasaran tanpa lawan. Terkesan hanya menghabiskan amunisi saja. Pasukan Ukraina ini menyempatkan diri untuk merokok di saat gempuran senjata terdengar jelas. Меня, ебать. Кассетка нахуй. Расколка, залезь нахуй. Залезь нахуй, сука. Говорит, ебать. Шутаны, блядь. Колесо, ебать. Да, не, смотри, мы начали, блядь, минуту еще ебашим после этого. Там есть замедленное действие, нахуй. Ой, что? Дивись, що тобі. Нахуй. Ось все, бачиш, не люблю замедленно. Сейчас я ще буду їбашити. Ого. Меня, ебать. Кассетка нахуй. Говорит, ебать, шутаны, блядь. Колесо, ебать. Да, не, смотри, мы начали, блядь, минуту еще ебашим после этого. Там есть замедленное действие, нахуй. Ой, що? Дивись, що тобі. Нахуй. Ось все, бачиш, не люблю замедленно. Сейчас я ще буду ебашити. Ебать, ёбана савушка, пидораска ебана, съебись оттуда! Ого. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.